Ia. Ia, o le fontanga le nā, a le afionga le li palemia, o le afionga le konsula le tama o le malo, ia afe mata, ma le afionga a le trade commissioner, le tofa ia Vatutui a Betty Meredith, sa whaia la ma le konsula o le malo Israelu i New Zealand, ia ma le deputy minister o le vai fafo o le malo Israelu. Ese le maanaia tula epa. E ui na fata otolia le fionga le li pale mia i ngase. Ai e leo malo lo la na fionga. Ona o le sa ilinga malo o se manuia lau tele o Samoa. E moni le lei. Isia wata. Ole. Ia le hata to a tele lea o le au malanga mai Israelu. Dei me konsula Ia e a langa o lunga lo officer konsula. Oh. O lunga lo officer konsula i nei au kilangi. O le officer le na o le afionga le li pale mia pe atau no mai. Okay. Ia na la i uma ia fontanga manini. Wa le uma nele fontanga la lea. Leia al pai aso lea o lo o schedule le fontanga ma le pale mia o New Zealand ia Christopher Luxon. Ia fa foi le fontanga ma le Queenia Maoli. O au e fai la uta peno fai atu foi ta fatata noanga talu ai. O la wa maule a o mato mafuta ma le fionga le li pale mia. O tangata la mia le wingo le fontalanga e langa mea le lei le malolo. O la ulia maleto o to ingata a mana o la ulia maleto ile mele tona fai. Me e fa ela e fata tali se mingoi mai pai mala fai. E tu pa ia masavali ta pena. Tu savali malu ta pena umane nei tulanga. Ia tangai le nei fontanga. Ia e mondi o lona au. Ia au lo fa fai ngofie wai le o savali ia le fa ngā le wheelchair fe avea iaiman. Ia o kui o te whawhetai. O te whawhetai ona o tala noanga o ta penanga o mea mo le manuia lau tele o tātou tangata i Samoa. O le ata na nā o le tamaitai lea o lo atu. Ia, o le sui minsta o le wāwhafo. A Deputy Minister of Foreign Affairs o Israelu. Okay. Ia. O la mationga o le konsula le tu maitua. Konsula le a Israel. Konsula Israelu ni New Zealand. Ia, tatu e o mai I o le nā o lo o tau whai ai. O le tamaitai la o le Israelu o le konsula hai o le High Commissioner le a Israelu tonu New Zealand. O le ai, o le tamaitai o le Deputy Minister of Foreign Affairs. Oh, okay, yeah. Nga, o le fionga al konsula le na Israelu le tu maitua. Okay. Ia maleata to tele lea? Iyo. Oh, galo fai. Ia, sili. Tulanga le na o le amana ia ona la si la fia nei atu nuu. Tau mapainga e tu masavali lava le fionga le li panemia e sa ili me manuia ai Samoa. Mani. E le o tulanga ana tate no fumfata dali ni donors mamia. E tu masavali. E fontato mai tawina le fale fono le e nei le taimi le se mele fale fono folo fai nei. Le fale fono ta mole sa iai. O le taimi langa no fa inga fonga fetalai. Sa tu masavali sa ili se tupe e fa fo wina ai ma fai le fale fono fo sa mo. Ia le taimi a fonga fetalai mon. Ia pe sili mai sa mo ia o ata umana lea na la fo mai ia mo le silafia e lo tatou atunuu ia sa ilinga malo e ui na sa ili matangi I le malosi o le tino a le lava o malue pea ia pe nantou silisila mai
ia o le tamaita i minsta o le vai fafo le malo Israelu le na o to silsila mai ia na u sanga i face to face ia mana fionga le taita i o le tatou malo ia atonu telefoni tala o le afo i malana fionga ia por sunga le laulia le mari toa ia Samoa o lo tali mai ia na tu te silsila mai ia o le konsula le na o le malo Samoa ia o esito ina le talatu o le tofa le na ia watu tui a Pete Meredith. Oi, le uso leo fono toi a langa o le tatou trade commissioner. Okay. Oi, na whaonga ele vang whaifas ia le serisia a. Ia o le au nanga ia le fast. Ele whapito tasi whapen a se longa e te afoi. E te lango le fast. Le sau no o lava le fionga le li pale mia. E le one tangata Samoa. Mari. Ia tulana iai. E le whapea e le pe o mele sa tatou mai tawina isi whainga malo o tuana i atu. Ana i loa le iseanga waa o se tau iai. A o le nei lavala momono i se avanoa tau o loa. Ia na sa wailola ia. Ia wa alu wha sapa suima. Wha sapa solo le whainga o. Ia atulanga na iai a. E le whapea ua HRPP ia to whaia fontoi. Ia na. Le ai te le foi le anga ale o te whaia watu tui. Ete. Le nasa motu te sila mai le ata le nai luma le ata to tele ia amata mai loutu anga vale ia o le fionga le konsula ia le konsula sa mo te tonu New Zealand ia femata palusalue le lua ia so ai malana fionga i le ali i palemia le sunga le laudi le maritoa ia on so ai lo le mal te minister vai fafo Israelu sa le atu pa na tonu la on so ai lo le pelau e lanu ena na tu si le mai ai ia o le li apete ia o le uso la titi o le foi pule ia por suite ta i o le tuangai ia le tofa ia la wofo ia o faftai mo ata mo fanua ia ua tuuina mai ia atunu telefo inisi pe a arura o se singa nei ia ma felo ai ia male le fionga i le li pale mia ia o manatu la ta fa solo ta fa me fa solo ia te ia tele ni ta mata mai na o ani mata o pu ia au tele i ne te wangalo ia te au o se fa manuianga o se fa manuianga i alo se alo Samoa o ia mauani fa manuianga ni awards te tele te tono New Zealand o le Meritorious Award a New Zealand o le tau i mamalu lea wa maua e le alo lea ingo ia Chrisman Danielu o lea no o whaitau winga i le sightings sa au mai o mea tau IT o mea tau pokalameina mo me le cyber securities e a fia le malo Australia, New Zealand ma Amerika ia o le nei tau i mamalu mawalunga ua whaaea lea i le alo le ingo ia Chrisman Danielu mo le silafia le atunu o le alo lea o te maitai sa mawasenga i St. Mary's o Cynthia Stowers ai o le niece o le fionga le ali pa le mia so o le nephew la le ali pa le mia ia lea ata moa ma na ia le vava ai atu i nei whai longa ma malu tau o loa wa whaea i alo ma whanau a Samoa o se whapanuianga ngā i le tina ia Cynthia wa o te loinga she's a fan o Tapo Kalami o mai Cynthia ma sio wali so o le swafo sio to lua ia le na whawhetai fo ia o lua matua i le o langa o ina o le alo o le ua mawai ia whamanuianga mane ia le ngate le au tua inga mata upu
o tu inga na o fa magi nai ia lana sunga ia le fo ialo o tato atu o ni uta o puta ai mese lava tu inga vai tau nei so fuanga ma tu inga mei ia alo fartai ia na tau mai lola ia fontanga al palemini ia o le taimi te vai atu i ve singa ia fitongi ia i solo mai te tono le fontanga al palemini no te whape i fone o ta fea ia o lana mautau avele tuaina o mai wata tau nanu lau o pe o whalongona ia whape ia wa tauta fili sau noa soli fono ona oea ele o iai le afionga le ali i pale mia i Samoa e na te whasau ina o to ai o te whawhetai au ia o te whawhetai au ia i le afionga a sui pale mia le afionga ia koe lupe o ne semo whapele le tala le afionga ia mulipola ana rosa e le o tu mamia la fo itari sa o atu atu inga mamia ia ole mea tonu le sa o le sa unoanga a mulipola ina ua alu le road show mal whaalawiloa ale ainga fast o la almena iai sa pepese lava la ainga fast ile latou anavatau ai sa o latou ma le latou kola le ua whailele ngau ma le latou pelenga le ua poeia le pneumonia ia ma le latou na o whaalawiloa ile atunu mwhapea mai ele aise me maua ile polo keti le nei ele leile koula le tu sa o atu le tupe yo lima ia ai panga ia pe folinga me sa tau whaavalea venga le feau ua tila fia ele mamalu le atunu o Samoa le polo keki milionga le ali ato se 5 tausanga a wai iai le fasilinga o le manuia mo ainga taitasi mai tu malo ia o ilai tau mai ai le malosi ma le power o le sila to al mamalo le tunu ele tato politi given o le ala fa o popo le 6 miliona o le ata i 2 miliona sa o le sa mul pola na rosa sa to fa to na ito sa to te excuse me tau te lea mana ia ina le o le wa vai atu tono le mautafono o to tele o to le o to foi o to mana o mia le pe folinga mai o le la mana o fia pule mai fingol polokiki ia ole natu le pa le aso fa poponga e na vai ia malo tu pa mo fanua o le tauo le mele ua tara no mai ai ele o nofo le lei esa tatu te nau fo ina ia le ngai le li pale ina ia le li pale mia i Samoa le taimi o le fontama ia ai o mo fo ile no I think it's a great experience ia mo sui pale mia ia le mese fo ia siri o leo lo tu la sui pale mia termine ia Tolupe ma nei fo ia tia na tali mai ele se tangata ho le malu al tali mai ia ma sawa paton ma nei fo ia pena fo ia tau is la IT character so le leadership fo mun pola ia malili ia au talo umana le tunu o te tonu fo fia ia mal o ia ile opposition yo was sawa to ia ai mana ia me o tano mai mo fanu le miliona le fai mai la mun pola ta fa pe foi ta fai tani foi se ve do fai ta o to ono le tu malore o fina mai le asi ka kala ngo ile mele pe o le o ta fai le bangale vane mai le system fo le alwatu ai ele songi na tu se ta ia o le miliona a pe o le tam fai eli mai ia va ve alwatu ele pasieta lo tupe
ia la sau wa ma ai la sau e te tali ina mele o le to ye sola o se chifa pule o le tapipi e ta ia le miliona le tula e pa manino lava le ta upulea a mm o guidelines nei po ta iala nei ali e tato whainga malo mai le lua olu tasi ma tua o ta iala nei mai le lua olu tasi o le polo keti le nei o le miliona e wha taia lava e va e le forvaenga ale fast le la tawa ia ta iala ia tanga i foi la iai tele ni fale tonu na tula i mai tele fale tonu tula i mai o nisi wa whaanga se tupe moni wa tufa tupe tusa wa out of scope mai ta iala wa umana fata tia ala fua sa fata tia tato whainga malu man tua foi o le polo keti nei e fou o le pepe fou o le nei e tau nurture le pepe fou e le savali le pepe fou a o le wata titilo ye i le te le o le male mawalunga o le tamau a ingo sa mo wa fasigia mai le poloketi le nei le ngata le na tele nei a inga pe no fai atu o te moli maua o langa leo te so o sa mo i le tele swinga mo ati na ese wa fai el to tele o tangata a pe sa amu ia le na tato lua mai le amatanga ina fato a alu le road show o le ale me iai se ele tupu pe pelo o fato sina femelo te mai ni tupe ma amu nei sa faia alala ke no iai na tau nu wa tele elanga le pe pelo data statistics here e amai mai le officer ele pe pelo data nga that speaks volume ia data lenga e au nanga mal fa le lenga tama aingo sa mo le la fatole tala o te fai le upfanga le sole wa tau fia fale ali li fua sa tau amu ma te mo sa ola sa no nga mulpola na o tau tala fa alele ana tau te loa le tele o le tama ainga male nga o polo kiti ton lela wa umale amu a lela pela a force 5 mai lola e mana na o tu wat ia tua e lunga ia famuna o papo ma fa pe mai na te talia ina le fautuanga le fionga al minsta mai tato nga lue fatasi lela mo fa pe ia te mina mo fa la tala fa wi fa fetai o le wa esele le tulanga le wa mai famuna o papo na wa au mai le malo ai na wa fa mai le tala ma fa pe mai ia ne te fa tuai a mai le to fa tuanga a tu mai lo le te au ma na ile sa no nga le fionga le liminsta fa pe mai ele alo tu la fono tangata e fa ile a mi le tonu ile poloke ni na mai lo la ia va tu fa tu ia va ia le ala this is the catch 22 pe fa e malu ma na ile leo le abanga fa fetai ile minsta mala e malo ole awala ia mau ia lato ta fi maua fa fetai le fionga le li pale mia mala na kapeneta ua toe faa le leia ia guidelines pota yala ole tato poloketi ina ia awala bane io o iai lima u amea ia leo te whaingoinga o lima sila nei tupe le atu la i fo le fionga ia le atinu ma faa pea mai ia o fale ata lua e se fulurua ape toa tele tangata tau folena pa se fuafuanga i tupe ma mea hanga noi o iei si tangata i te tonu fo iei tu manu e na whaape mai o whai numero to tele ai o le ma ua iei fo inisi wa whai ele whai tonga fiti lea wa tatusi ngoa o tangata mai whafo tel ia o so mai vai maunga tolu la tau hapea oile ai. Whawhetai a vai maunga tolu.
Wa esa wa mai ta uputono le motafono. Wa o ele na e oso le newspaper. Ia lala le wingo le mele na ave newspaper. O le tau whaanga. Lo fale. Aman tokai. Ele se fe au ia le newspaper ele te tono le palimene le newspaper. Leila se mela wo ia ave tau whawhita au le newspaper. O le nato i titina tasi lua la ato wo i le official Minster. Te te o le fito. Ai, a watu te o e newspaper. Wa tau mai na o le tau whaaleanga le nato la. Moni. Ia. O te tā maua usia tu la epa. Tu u lava le pepe le ainga fast i le ainga fast. Ona e mautinoa, e mawhaina la tau whaia le ami o tonu. Wa lewa manino e le alo e la tu la fono. No, maua se tala le mai asole nei. E le tūlanga o le mātou fono whaavai i vai maunga whaa. Mana tuala le official mātou fono whaavai. E to tonu o le a onga lea tūlanga lua le ngā taimol mātou i a vai mea primary school. Lala i tonu i nā le official le fono whaavai. Ia o leo te fo i la le tina i a tonu. Le sa randa. Le sa tau wā mo vai maunga whaa. Leo te fo i tono le poloketi. Afa me mo te ilfate i tutu watu ni te maita i se toa whaa. Oi. Ai o tu whapea mai. Ia o le wo mai. Tuli mai la tau o le whaipule. E o mai o la tau le la take over. O se eti ese ia. Ia tu hatu foi. E le tu mama ina. E le te maita i lo i official whailau tusi. Ia whapea le tia i atu nuu. Ia nā whamai wato. Ia le ali tala tene. Te fo i sa vali whaito on tau o mai. Whai e le whaipule. E le pule mai e le mea nei o lele i umana. Whama o e tūlanga al malo. Wana i tūlanga e le lo tūlai mai. Se vai u levan whatatari a. Ioi. Lea la wa uma wa lato lo wa feo le lato kola o whai lele ngau ma le lato super Ezra Felinga. Lea la wa mai whatatari bloketi. Falling mai, they're forcing their way in to take control. Yeah. Ele leia la pe whapea. E genuine, na o lea tua na te silafia loto i la tau nei te totas. Le lepe mai tau, ai whai lea mi o tonu, a wā le lei ma le lumana i le lei o i tu malo, ai mai se lea tina ina o le tātou whai ngā malo. Ai leanga leo mai, leo e lolofi mai mana o iai, ina ia mana na o ia feo. Ia o nofola ia na po, I keep rewinding it tua ia le fono mata i whaatata noanga suita i tasi, e mai se vaenga le HRPP. Then I said to myself, lena o whapeo, te awatua nei lunga i, this is just my strategy. O le mele le wato o mai nei to te nau. To te nau ina ia o tau control linga le tātou miliona. Ona le tātou fola. Ma fua mai le tai sau le sui tai sau le whai lautusi. Sa tau fola. E le leile whai ngā malo fia me e tolu ma le awhatau sanga. A le whai ngā malo faulia e le atoa se tolu vai aso tolu masina. Is that why you want le pokalame a le miliona? Ina ia whatau nuu le tau miti le ia feo le whai ngā malo. Ia la tali tu la epa. E le oi i tui valia le vaenga le ainga o le fast. Atou lau. E le aingianga vaa le ainga. E atou titilo i. Ma tala tupi. Na le lua aso e mai ni whanga solonga. Ona o lea. Ta pena mai a ea. A whaile ta pena mai a ea. Oile iai tua. O lo iai le au vaenga e te lele to mai ma le anga vaa. Le fionga mulpola na Rosa. She's a qualified accountant auditor. Le fionga ia Mulfa Award Julius. O le fionga ia unga tala lelei. You know, these are the people. Ia feo ia le whama walunga malau lawina. Whapele ni anga maa. E wale tala le na lafo e le ala pule ni mong. Yeah.
Ina ua whatanoa o le upu whamai o te ofo. Te ofo malo le fast. A o mātou na mātou tā pena le lei. O le to o tele tangata ta mamai le i te tono le HRPP. Ana tātou mai tauina le whatanoinga mai o sa tā pena le. Sa tā pena ina le lato anga matau. Ili ka fia ngai mai a. E mai e loni tangata i tono palmeni. Le sa ta pena mai e. Ta pena mai e afon. E Oscar le Maria Lengo. O February Atila. Ia mai Matthew. E leo ni fai pule, leo ni sui. You know. O tātou. Le sa ta pena lava i te tono le ainga fast. O e lo o iai le ata mai. Malo, whaftai. O le mana tu foi na le lupe whaalele. E eri te tonunga e... Se mana tu foi le tala foi le wana, foi ta fi le... tala foi le ia Solomona, le poto. Ma le vai dua ina le pepe. Matu. A pawar tala Solomona. A mai ruma pepe. Na me uro ko rua tawa misa pepe le. A mai sa pelu ngali. Na whaafua ar ta maro sa pelu, whao e lo martangata e moni le arofa pepe. E sa o So o tala tonu ale whianga, lea la pe tau apa tu le ia le afo ia le whatuatua i le tua sa mo utasi. Ta tia ia lang o leo utatu le malo fau. Leo apa le malo, se o sia matou mea na tausi mai whanau roa tausi. Ana tō manila tam whai ele moni lau tau walofa. Ele moni lau tau walofa. E moni lau tau o il proketila. E tamu whai se whainga ia waweleanga ia ino ai tangata i le malo ma le proketila. Mele e taritonu wina le tāpurkala me e le te taua o na whaatangaina e le malo se taitai. Ia le la pōringa mai le tautu malo ma whanua. Pe o tautu malo tonu alai me whataita inga tonu. O lea ana ututu tangata le ofisa. Tuli atu e whai pule. Ia, mana ia si mele o tāmatai. O le isi sui na saunua i le vanga leo le sui o Safatalua. O le tala na au mai le Safatalua. E whaale e le tele ni bisnisi sa mo o manuia e le mele. Io pe o lana mana i foisi ana ia tutu mai sina ia tau whaaleanga i le proketi. Ai o ai le linga. Ai sauai e manaoa e avatu le proketi i ona lima. Ia sauno. Tula epa. Nela o whai atua. Whai mai whai o tauto te ata mamai o tau na o ngā universite. E leise mea o le amanui ai ta mai pisi nisi tua i tu malo. Ona o lea, o amana onga o i tu malo, o suita i tasi o i tu malo. E le whaataua ni wiri paelo mani suo i whale o loa i ei tua. E le whaataua i tu ai ngā mea na, pau mea i e mau i whale o loa i ei tua i tu malo. Suka ma Na o ta i whale o loa whaataua le suka, o le whalao mata, o le whasimoli, o le pata, o le whalao. Pau nā tu ai ngā mea mawai. E ngalo e la le li fai pule. O le toa tele o a inga. O le ua wha manu ia ina i le poloketi le nei. O le ala e o e am. O la to wha atau ia. O le almelema. Ai o mana o si fai pule. E batu ta i fia se la wafe. Mo fale o loa lai tua. O fale o loa te tele o le sa wai hardware and wholesales. O ina le wha manu ia ina. Ai e to e latu lava le en te o le tupele nei. I whale o loa taitai nei. E o tangata lewa maua le tupe whaasili, e alu tangata whaatau i whale o loa, a mai le whanui, a mai le sikaleti, a mai le whalao mata, a mai le suka. O le tūlanga nei iai, langa e le i whai le tato miliona. Ina ia whapenga ngā benefit ai o whale o loa i tua le ai. O le miliona le nei, ia benefit a inga tasi uma. O le manuia whaasafua lau tele. O le winga la le tala. To tele o a inga lo o ele o mawhaina ngā lue ina i o lato whanua. Whela le apai ele tupe ngā lue ina i whanua. O le o le poloketi le nei.
Lele awala mai ai Willy Paelo, o Suo, o Sapelu, o Toi, o mea whai ei wenga nei. Te whaai ola ele whai pule. O whea o iei se whale o loa I lona I tū malo e whaatau wai la materials nei. Elea, ngā luenga ati na e ainga te tasi mai tū malo, mau ole tupe whasili, e mai se I lātou o lewa ngā lua ina ia ele. Mau ole tupe whasili, mau ole mea ai ele ainga, mau ole tupe a wafa lawe ati na ele malo, o tupe la ie mau ole ainga. Wa ele mwhina tutosi tonga tolo se ainga whai mei se suka, ole whalama, o lela e mau ole tupe pisi nisi la iti e tua I tu malo. Malo, whaftai, maneia le whamanino ina. I alta tonunga o lo o laela e malama le leia, but was a ilia vanoa uma whaipule nei. I se awala lava, ina ia mawhai o na whalenga ina mawhau tangata mawhapel leai. Ai tu maupea le ta ua por kalame mawhanua. Ta te langonango ina ia le mawhauwhaunga o le malo. Ina ia aputi pea o siana mea tō tino e moni o tupe o whaatino inai o tupe ale malo o tupe tangata. A o lona posi ina ma whai na ia maua se mea le lei. Ma ia tu mau pea le poro ke tilo na whaatino ina ia awane I iaini o pū o melea. Ia ta otoara I limo le malo na te tasile me mana ia o poro ke ti. O le tele a men sauai ia le hita pipi. Pe e pule mai e la tōn whasoina. A o lea la o mai ua tufa I tangata, ua tufa I tu malo e whasoa lava ele whanu whaavaia. Ia le whainga o loa a lea tunu umore whatamau ai ngaina o lau ele ma lau whanua. Ia, a lea sam tala e tu leipe. Ka te langolango ina pea le tu mau ole I le malo o le mea. Awane tu ua I seisi o le heita pipi. E lua se lau pasene lau langolango ina tu mau pea le pepe ale whainga malo I iesa tau wā po e fo I wa man malo mai la tau te whaatau. Wa a leanga I le malo. A leanga le melea o le leanga mai la tau e whai. A leanga e whai atu a whapea mai le ai mau tau te li whai. O na iaila I le white na inga. E la tulanga le no whalongo atu le taunoanga atu la epa whapea mai ia. O a ngei mea wale a mai se tali. Leo toina mai se tali po o ahia. Ona, ele se mea fau le polo keki ngei mea walewa. Wha whena lewa le ato se 5 tausanga. Ele ngai. E matua tele tala pelo nei tamau tula epa a. Lela na toi a mai manino lava le fionga le fong fitalai. O le polo keki lo manino. Ele ato sana 5 tausanga. O le nei wa toi whai ilo ilonga. Mantua le taimine it was a initial or a new initiative e fou. Ia le a whaanga solo ai mai lo ai nisi vaenga e toe whaaneleia o le awanga ia a mai se ta iala a. A good example lena a mai e le fionga le li palemia e se siana whaalawi loa. Beila iei tu malo na le taitolu a ia nuu a. A le compare la I tu malo ka I lua se kuku ia no te le ale tutusa o ina le la whai ele fufuanga le whainga malo a le nei whanga ia ele atua se masina o whai se tula epa o mome o tala le manuia o tala ele ni o le ainga le whatutua le tuasa motasi ele whatato pia whai valea ni fufuanga e sa ili ia o no wala visa ia tala I tula epa Nuinga la tala le whai. Tato wa aila le saunoanga ale le pule. Ia. Ia me tono le whai mai le tala. O le si lea mea fio e saunoanga. Ia nga. Koe mo whai koe ka uia. Fio e. Nga, I mele mo tangata wha mawalunga. O le tūlanga la le iai. Na titilo le e whapea mai.
wa mai la vana fa le le yo la to ka mai to ma to le Mrs. Tonginga i ta lafu le ala so le ya le nei pa fetai le fionga le min stau tupe man sai pola Nena tu ta ile fianga mun pola ma fa manino. Le ala le mele le te fieta ua foi la nga ile polo ketili nei. Sa longa mun pola. Ina o tu la i mai a vea ma min stau tupi. O lana fa mua ale kapeneta ma o lana ngaluenga mua sa ili i tua tutonginga o aita lafu. Le la mai manino lava. Fai aita lafu le iva. E whatoa a matana to tongi lua fisfulung. Ia ne wa ovas fulman tuk tau sanga. A le saule nei ulu po o fai mai le ole o lenga o le atu muu. A le wa mai na le longa lo se mesisi o iei ese e ta lafu. Ole min stau tupe. Ole tangata nga maa. Ole tangata. She is an official accountant. Tusi. A le la saule le tangata na te le loa fai ni tupe ma whaapea mai. Ia la mua matu manino lawa saunonga. Pei foi la le mele tu la i mai nei la le ele poloketi le nei. Mana tua, it's a new initiative a mai le lua o lua tasi. At that point, ele i loa po a uma nisi me te tauna toi wha ale leia. So o le la fai le research mai lo ai, mai li poti i tu malota i tasi. Le tenga la lea na ole, o isi tu malo na tolu nuu e lai tio la tu tangata, o le wha manuia ina la tau le miliona. A o isi tu malo, to tele ia nuu, e le toftosia, moni la toftosia, e le te tele la ni tupe o no maua. Le la ia ina fisu ia inga neo tu la fono, ina ia toi liu le tō wha a le fionga le li pale mia mal kapeneta, mai se le minsta e o le poloketi. Ona ia toi wha le leia ia anawa ia lea foi, ia taiala, ina ia wha manuia le leia tangata nei. Ia a le tato vai ai, sole. Ua pego le aingo, a mai se time frame, a umana vinga mai e tea o le poloketi, o le ia, well, ale ai te tau wa whaala uro mai o le lato ai te tau and all this. Ia. Ale o mau, le o tau anau, a mai se taimi, tau mai le time frame and all this. So ele i whaua roma se aso se tasi. O lewa, le i mawai atu le 5 tau sanga peo na fuafuaina le tātou fast. A o lea ua maua lea wano o te tūlai, mai le whainga malofu. O le lato titilo iai. Sa ili tua i li poti nei mai le lua o lua tasi se o mataimi nei o a whawhitauli a o ania o onga le lei e mawhai na whai e la tunta i ala le lei. Ta te anga i mai i le ai ta lafu se taimi e si pa umatu pesi vanga le sui o lau viu whatamaitai. La viu fatamita le sui le me fala lupo le na fai atu iai le afo le fon fetalai e tele ta ua i lau fataupo i arvanga le ala no fai atu mafanu a o le i matala mai le fofonga o le sui lea o langa on facial expression o langa tautala e fa matala mai lona fo i tua inga tangata ia o ana mata upu o lo whaatala noaina na sila o le tina, i le tina. O le senga tuila ipa. We all seen langa facial expression. Yes. We've all heard le tone o lona leo. Yes. And we all heard contents iena te amaya. E ese o la lea observation. Ia mana tua le sui lea. E ese lava lo tu la i luma o wha masinonga. E wha toso au tala ma whai au lui ma ave au submission. Ina ia wha tosina mai le wha masino i mea te awatua
e whai ai le whai ungo sau cases a. Mm. A o tono le pale mini, e te le saulai hapa i ele staili le whapea, ia longo matu tangata ia oi. E te takola le saunanga te maita ile nei. E ina ua whaila na saunanga whatako, e na te whaala i uma suafa o le tai. Yeah. A o te o whaafonga mai nisi o tau, a wato te wala au mai e tea o le taimi le nei o lungo le mapo kalame. E le mawhaina o tali atua le telefoni, o le wha ngā le telefoni lungo le po kalame. Yeah. O e maua mai tula e pa. Ia, le langa, nai whai mapong isa, mai lau pito, ia whaaftei o nau whailoan. Te wha mole le tato atunu o lenga, lai whaonga mai e to fine a mo whanua lan telefoni. E ore wala au wani na ka whalapenare. Leo mauat, leo ulangonat. Si langa, naua le langona mai a ulang o tangata na telefoni at. Can you hear me now? A whaafonga mai tula e pa ia o leo te wala watu po e maua mai tapo kalami. Le ai, toe langa nai whaarablaga tu, te leo langona oi. O te leo langona. Ia o tulanga le e tula e pa. Ua misi ona sai e tangata na wala au mai telefoni a. Ia, ole na, whaamon mole. Ua langona mai a. E langona mai a. Leo te langona, le leila whaalongonongo atu, na te leo langona mai, koe refresh lau telefoni. E whainga e... Ioe, ia, whaamore mole le atu nu. Leanga e leo... O le computer rao lo whai mai, o lo whaonga mailanga telefoni. Ioe, whaamore mole. Malie pina ngalo o wore toi whaalawelawe ane le teimi o le mapo kalame pe a wato te telefoni ane ia ta tia tu telefoni se mai al mapo kalame ia ona ia te leo toi ia na ua langona mai ia langona na mai langa o lau telefoni na whain wha mawala au tue tangata e lucia ina ia le ai fo ni fa tau nga palolo walo na po ia fa ile suile fa le alupo na te whaalangi uma suafa o tula e pa mataita ia le la tu ai o mai lo I le fionga le li palemia na te whaalangia le suafa le la audio le mali e toa o ina was enough to tell me that she had no respect. Yeah. You know, I whainga o launga whaatau pou le to tele le mamalu o sui ala ainga fast. E whaale I uma sui to tono le palemene a mai se e sa te ia. A le tu ai le sui leo whale alupo. It's more or less like she's demanding whaile mea o te mana o aile o te whai atuai. Mana ia. O te whawhetai, o te whawhetai le fionga le whongwhetalai. O lo ma aila na sila I e mato sau noanga ma whaasao mai. Mana ia, o le naua e maua tonu mea le si vaenga. Ioe, o tangata ta mai o le loia. Ai, ese lan me ta o le fia poto, ese me ta o le fia poto. Na ua mo mai le vaenga o anga presentations do tonu o potu whamasino. I le tutusa man panmini. It's a total different atmosphere. Ia le mea le menga iai man. Le pitau toso mai ala na o langa tone o na fonia. Anyways, ia na ua mai lo langona whaatina, lo langona whaatamaitai. Leanga o tamaitai. Ia malona fo I atu le mai o ia o le sui tamaitai. Ua tasi le mai ngorang ta upi e tuturi o le tangata fo I e no fo I fafo.
no foi pia man le e fai atu tura fono a fa petele matai na le matai e fainaro e palota ele nu e matai ai e pio mana tu foi fa la lupo le na i tanga foi na maua ele lola e a o tanga no foi pia ala ua ia o e matuan mena Ioi. ia tasile sui o lo naua e avatu le miliona ta la i ona lima. A foi le sui le whapea sa fono ia. Na isa foi le fono le tu malo. Ai alo e tausanga le tu malo e tatau na latu na ia ta ia polo keti. Ia. Ia o te loa. A whaafonga mai ei la le ta matua ia fuyono, Deni na Crichton. Ia o se te fo i o tausonga e tau iai. A whaafonga mai le toina. Tautua nā ma o ele tātou polo keti. Mali. E le whapea e watu au o i o le loia. Leo le sitaili le whaaloia whapea i. Kongra. A tata mai ne ai. O le polo keti ia manuia tangata lau tele o le tumalo. Ua tele. O te tatonua ia lo o i le mtanga duenga e mai se fo ia le fionga le li pale mia ni a foi. Ni research mani mea sa maua mai le whatau tai al polo keti i tausanga i o mawai nei. Ia. Man tua foi la, tua inga le whabaea tu la e palena la lau i fōna nafi. Ia. O le mātou i tūmalo, le si tūmalo le, no lewa na tatali ni tupe, lefto a mau. Anga o le nako e fo o tau nā whai mea pipio, ma tua ia ai le fionga le li pale mia. Ia man, e le whapeo tātou o ni whai pule, le tele ne tātou mai taua sau noanga ma la folafonga i te tono le fono le pale mini. Le tula i so o ai lava le fionga la au le mani toa. Pe a ta ua se suafo se si e lo i te tono le maota. Ia. Pe la tula i pe le fionga la au le mani toa. Ia tula fono whamai le maota. E te le ta ua se suafo se si e lo i te tono po nisi whaururunga mtangane. Ale na nofu matua i mai mea i le fionga le li pale mia. E lo i le fionga le li pale mia tabi atu. Ole isi mea mawhanua. O whai so o ai to ina le mea lea a whawhonga mai le fionga whonga whitalai. Langa tau te tiwtilo is a threat. Langa tala le whai so. O te tau tala tu roa, o te whai atu roa iau mea ngā i e whai. Whai so o mea lea. Whai so o to ina le mea lea. E langa lai le o e mai e sisi. A whapeo whawhomet whawhitalai. Tā ofi le mea lea. Awani e to whai e langa lewa no whai whamatau le tangata. Ana o au lau. Ia, o mai la mea ngai kei loa. La mea ke le kau kala mai ma, o mai mea ngai ke kau. Awa ke kau whai whaaleanga ma whawhongo tangata. Po ani mea leanga o nanaina. Mata ngai o ia. Mana tua fo tula epa. O langa si kaili le sa tau whaafefe ai i le sunga lau le malitoa. Ia, Telo taini. Ala le tali le sunga lau le malitoa. O la me le tua i mai loa. Na me tua i le mai loa. Na whaafefe ai le mwhantau tala. Wana telo e maini elo na pau i se lawsuit. Le wala le wawai anga i le fionga le. Ale sui pale mia. Ioi. You know, o le tau whaaleanga, tau whaafefe. Whaapea atu la e paia. E le whaapea o oesta e pale mia. O na alo ai lea o ala tu la fono. I lau tau whaamata o ma lau tau whaafefe na e whai. Man tua foi. Ia le mau te whaatari wale. Na ana whaapea mai. Whaatali o tau na New Zealand. O le amata o atu e su o tau. Ia. A fio maia. E te tau ana whaise whainga i tangata nei. Langa o le mea tonu ale o tau whaamatau nei atu no. Tau whaamatau. A threat.
ua lema fai le koe whaalongo ala o whailan tala lea whea ana nafi fai i le pandemia maku if that what the sako le meo le conflict of interest fia ia malona tali ai tai la for me lea ia mai pe o le ia fe ai io le ia fe ai le taimina wa ava va matusi le lima ia ola ava va matusi le lima ola sao. That's the biggest conflict of interest. Yeah. Mana tua o ia na whaira tu la fono lea ele mwhaintua ngā lulua whatasi ia ni leo tamaita i maun lato taito o lua leo fo i a. Le na whaira tu e sa le la na i to tele na isi o ngā lii sa whailoa i mau whamanuia ina i lato a o ngā lulua i a. Le la wo ese. E whai e ia tu la fono e sāre ngā lua whātasi, conflict of interest, o le leo mason tonu. Ai alau o ia o le minsta o tupe. Ai CEO wai lona tali i. Ai alau e ia. Mai leia. Matua, ia e mantofon. O le sua tusi, wa fia tau sanga le i whaien sua ngā tusi o tato whai ngā maro. Mani. Ai, o ai le sua tusi, o lana son-in-law. Yeah. So, e whaingo whiela ia tula epa, e nata talia pule ia. Regardless pe conflict of interest, regardless pe iei se fianga o tula fono. E whai e ia. A ustangata e whaasa. Na saulola ia e whaafefe mai tangata, a whai atu loa. La e la le me o le whai fwai. E alo ia tula epa. O le fionga le sui pa le mea ia te lupe one semu. O lona i oi mata do fine o se lo ia whao. I am pretty sure that Fui Mapoao is looking at all parts of Tulafono. Ia la o le o tu sa me ton ma le tau o le tau wha matau. Yeah. Not only threat, but it's a defamation as well. Yes. Sa o whatatari ape tali ma iei ia le whionga le sumisa au mai loa. Au mai pio menen whailau. Yeah, then whailau le. Au tau whia au mai loa. But o te tau le whong whitalai. Pa sa o role melea. Au tu whaila whonga tau whaafefe ia na. Tau whaafefe na mea. Ia ma le si tu langa tu la epa. Ia te langa whaile o le misi le whaafonga mai le whionga le. Al fong fetalai tato po kalame poi foi inisio le vaenga al kapeneta po suia foi pulo le tato ainga fast e le fong fetalai wa tele le solifono yes amana o ale tu e foi lunga la fong fetalai tu e fam famatala le ai se fatali fa pe mo se vano a tato tanga i tu vaenga le tato ainga fast Lawa fionga fong fitalai pe maua sa wa vanoa. Na whaatari la ia. Ale mele le tulai mai. Lawa fionga fong fitalai. Ole mele fi fasa. Ole mele. Ele itali atu fong fitalai. A mea malo. Sau no mai a. Lela na sau no alava le fong fitalai. Ma lo si solifono. Ma lo si solifono. Awane ia ile to ai nga attitude le whapea. Langa o hao sau pale mia mua pule hao. Langa o hao level pale mene pule hao. Le ai. Aso e tele ma le aso e tasi tutusa le lei o tau. Tutusa lei. Si le fia fo i mawhanua. E hao ngā fo i tapo kalame. A whalongo longo mai iai ia sui umo le malo. Ia e le leia ona ta pena le lei le pe ftoa e tula i mare sui minsta. Pe ua lua uno fo inga minsta. Fi nau langa e tusa o ma o to o sui mai tu malo o to representatives mai every constituencies a Samoa to le te tau ala na sau se sui le malo e fa tama o I le vaenga le mo fanua o tu leva noa ia te oritina ia te orita langa le o tata no ina le vaenga le ia tu mau I le malo ia le whaatinoina o le ploketi. Ai le mawhai fōlan tatu ua, le vaenga le ale malo. E te taupea,
ona ave se tala whaamalosi ia i lato. Ina ia tu mau le whaamaoni. Ia awane i eini ni whaamalama matala. E whai ma awala o tula e pamani hita pipi. E matu e whapea lo tō ngā oi, o le ngā oi, o le ngā oi, ngā oi malea. Ave pese tātala. Whaamalosi i tu mau le whaamaoni. O sui uma o le malo le atu iai ia le polokiti. E le tu o noa ina fo tātou vaenga. E te tau foi o na ave iai li whautuanga. Ina ia tu mau le whaamaoni. Ia sono ia. Ia le ese senga la le atu la epa. Mana tua foi ina o atu la i maile pae inga lua o lua tasi. Sa smooth lava le sailing o mea uma. Ona o rea. Sa whaia la tau funtanga mai aso taitasi. A le kapinita ma a maila ia i ngā. A mai ai loa la ia li poti taitasi. Mai a fionga li mean star. Ma maile la tau update ma mea uma. Aluai. Te ia wa motu sia. Whafose ile nā tūlanga. Wa tātou le toi whaalongo ai se update mai. Po o fea wa whaianga iai ia po kalame taitasi a le ase update mai le matanga wenga ma le matanga wenga. Talu lava na tu la i mai totono fontanga palimene le saunoanga le sa le ma min star tanga wenga no leo ma fa apea mai. E nate lea ia ina ia fai unga fai leo. O ia o le ale ena le na tofi o ia o le min star nate oversee inga mea o tutupu i tono mtanga luenga. Ma a watu se whautuanga o le mea te tauna whai, o le mea le whapea ma whapea. Tusa o le nale sa lape i lole pae inga lea. A o te tali tonu le tātou pae inga foule nei pae inga sfulu walu. Ia lea la o tau whaafonga i le saunoanga le fionga le li pale mia. I le fontanga le na whai maulu mtanga luenga ma whapea ma whawheiloa i ma min star. Yeah. It's the weekly update. Ina ia loa masila fiel palimia o fea ele o po fea wanga ia le matanga wenga ma le matanga wenga. Po ia se matanga wenga o ia ni mata upu pe se matanga wenga o ia se me o to alia ai. O te tali tonu la ele o ia le tūlanga lea pe o le mele tu lai mai a. Ona la amata i tua le fionga le li palimia fa pele kapeneta the improvement update weekly update mai matanga winga ese mai lo vave fo ina i loa o yeni fa fitauli mai ia for 4 ina ia for 4 la mer fa fitauli lo fa te inga le leia le te watutu la epa mai aso le na te ane le na tupu mai ele fa le tonu te tonu le o le mukuka le al fale mai o la mena o ele a toa lava te tu la not even 10 minutes or 5 minutes na i toa alfa fita uli sa vali lo le fionga le li min star ono lea o te tali tonu o whainga whaavaia wa whaata ti tia le fionga le li palimia ilana ka peneta ma min star lango. Whatever the problem, face it, sort it out ASAP. I want it to tala loina. O le ali whawhitau li wani ae, tūli min stam savani, fo ia whawhitau li sa ili, ai se ai mafuai, a le ase vai fufo. Lela i elo tato nunga la wa au ia tōtasi. Tato te leo o tūlanga le nā. Wa ana whaapea e whaawawai pea, i ele tūlanga le whainga malo le watua na ineng. Ele o i le tūlanga. Ai ai ala ufatanunga. I do trust a lot i le fionga le li pale mia malanta ita inga. Ai maise la papeneta. They will have weekly update mai loai. Fe o anga i le matanga duenga, ma le matanga duenga. A o iai ni whaafita au le to alia. A o le ase a wala ua fufo ai. Ia o le tali na la epa. Mano, whartai. O te... Iai le tatonunga. Ona o le no fauta tatu whainga malo. Ma le tala ua abe. Ele atoa se tolu masina ua malepe.
Tore e taua, e whai malui i le tātou fo i whai ngā mālo o lo tula i mai i le temini. Le o si lia le tolu vai aso. Pe i ore nā manatu. Tātou anga i atu le tausanga o le mea manino. Ia, o le lako strategy fo i le la tamu whai e whai. Ai whanongo longo ne iasoni e tolu o le fono. O whea au tō wholanga na whai. Patino nei loa, o whea le mea wholanga. Anai loa le leian, eli ato se masino le malo, e whaatino ai mea ia. O le foi tātou te iai e tu tonu, eli le 5 tausanga o le nofo inga taluai. Ele io o le tala o le tupe, lefta amata ni le whaingo tausanga, e valu masina e tau iai ulai. So le manino, a le whaana nati mai de, o le manatu o lato, o vale tangata i e whaalongolongo atu le fono. O le manatu o lato, nā le atile na ino e tangata, le kau whavalea lo whai me kongo le pāre mene. O le whai tau. Ia, sauno. O iei le whaafonga anga sa mua le tāpō kalame. O le mea tonu a le wala tō whaia. O le wha tau whaavalea i le whaafonga anga sa mua. Mai le manatu, lātou te whaavalea ina sa mua whaapea wavalea le mamalu le atunu. Moni. E ai, ua moni nai ta mama tina mātutua, a o ina o lātou walo, o lātou wa whaima whetū pupula, e fesili ele ta mama tina, la ele sa onga lea mea, lea sa, o le tūlanga ngā leo tūla i mei e sa mua. Ai pangale, lea la tato whalongolongo la i mea o le fono lea, lea lau te iloa le mea moni, lea la tau te iloa, ai o tala tau ai mai, o le ai me le whai ai, whakse te ina i mafo whaunga o tangata la tunu. Le ai pangale lea, e fiu lava lea mi o le anga ia, ua pēr no whai atu, ua to tele alo ma whanau, tu sa o whetū pupula i te tono a inga, e fisosoani i mātutua, whaai loa le me te tau na whai. Malo, whaftai, tau o mai luli ai talafu. A e whaalongo le ai saunoa ngā turepa. Peo na tau mawhai e whaalea ngā ina le tutongi ai talafu le lei. Peo leo tau mawhai e oso whai mawhauwhaunga o tangata Samoa. E le se mea le lei le mea tutongi ai talafu. Whaafufonga le lei ai upu o le tutongi ai talafu e whaititia ia wanoa crunch. Ia po tupe wha me alofu. Ia, ole na langa o le lavoro whaima. Ia, oa, ola ngona mai. Ia, le langona atu tula epa. Te whamanino atu lava. Te whamanino atu ia tau i e te wala au mai. Wha mole. Aua tau te wala au mai wau te le talia sau telefoni. Ia, mo le lumana i vo i te pena lau te loa e wha ngaro laptop li au le palata po kala me tangata mo le ia ala winga le nao le tala pe o lea u wha pe mai ua whai titia tupe wha mea lofa po crunch ona ua tele le totongi ai ta lafu se tula epa pe o loa no foto ina manuva le mea vo le wha fonga le atu o le se mele le fo le mer tongi e tala fu le na nini e to fo le ma le mea ton wala la tala le na fai atu tula epa wala le ina le wala tau fa vale ina le mamalu le atu no ia oi se vale ale le lau te tongi e tala fu e toe la tu toe fai masau no ngā tupi. O ngā lo i e history le nā, i oi. Fa pena ko ila sa mua, o le leir tutongi ai tālafu. O nā alu le lungo pastene i le lato Reserve Bank, ma fai ena toe fa, ma fai nisi no ngā tupi. E le winga tonu a le lau tala. Le manato tu la epa, o ia ua poto a le mamalu le atunu ua valia. Ia.
Ioi. Ia. Olangona ta ua. Ale langona atu tula epa. Ia. Ia na, pe o le ngā fuidor ta lanoanga. Ina ia awani abe se mafofongo tangata malatu malamalai so se taimia tu waiava no ni tangata o le latu manatu e le o malamalama matu sa mo ia latu tamwhainga ina ia fa se fa long ia manino le lima malamalama tangata o tongi ai tala fo tongi ai tala ia le lana mo mai o so le seri faila na launga fa mai tanu na tula mai le tapipi le i desi te mina misi elena fa tu mista a mata mai ile fia le iva Iva a fa ile tu tongi le fuono e si pauta mancho foi tu le pa o le iva valu le na take over ia sai le tu le le tofi ina o maliu le fionga le totori ia to filau o ala le na mata mai lo finga ai tala funi le so o ai ma finga o tu la fongo fa vale ai o le LTRA lua fe male banu so o mai le la vai la ia le fa tu to mi tala fu lua fe sfulono moni le ile taua tasinam ta puta pai fo iai le ua eta ua o le LTRA ia ale o le ala ua manino pe o le si me le au pe ngalava le o lo faunga o le fa pe me la tutala atun fo ia nga sa tala no iai ua mana ia lava ia figures numbers o le GDP o le foi foreign reserve o le aitala fu ma mea ai fai mai le la tutala fa fe feang compare nei mea le numera a o lo mawalunga pe le tau o soifo tula epa o le tula na mana tua tau o soifuanga ele o se mea na o Samoa o iese a fianga yes ele na o Samoa o iese na fianga ele tau o soifuanga o le lalo langi atoa o le manatu o lato whaafewhena o atu le pusa moa Samoa e fe ausi atu le sami le pusa moa o le avatu i waa e tutoni sua o pensingi ma mea o le mele na lele nga halu dunga le tau o loa o tau o loa mai fafo le ala tonu ale le satu alanga le fionga le li palmia i le taimir pa ina le ntuana ine au install office of atoanga tau tuana awa tatou te ola whaalango i o loa mai fafo e tatou wola to fai mea to fai au lafu manu o lafu manu palangi o me toa o lo o moa o patu wa o ina tua iaile le to whaalango ai awa le to sau le tele le o loa le sau mai fafo o le mamoe o le muri pipi o le pusa moa le la o mai e tua i le taunga tāru soifuanga ia la tau iloa ele o se control le malo sa mo le taunga tāru soifuanga o loa ia e batu i fafo le anga le foi tupu ia mātou nei New Zealand ai o te tonu foi tupu ia o tau mantua matantanga renga le fa mau mai foi numero mamea we get a memo every day we see le wa si le pasene o le mea si le pasene o le mea wa fa iti tira pasene tangata ta fa mai te tono New Zealand fa iti tira pasene tangata malanga ese atu fafo you know ele tu ai nga me ese o le moni le saunoanga na mafanua Amerika po ia le ata tu te ye fa pe o le mu te mo fi mea le la po te fai atu ia i matou a fa pe fa no menta ta California la tu te mo mawina la tala le fai o matua i le tu sa California mai le lua to fatu sanga ta wai te le si tango tau o loa ia o le kesi ia po le afoi le tau o to le petrol
le kesi ia ua matua i o nei ai atonu fiololo isi se tete o California lava ia o le kesi pitu taugofia o le anilele ia o isi ai te maua lata i lima tala ma sene e le o taugofia i nei e le o taugofia te mataulia o i nei le faitele o loa Io e pe la matou nei New Zealand le mo te mai tauina pe la cassette we get a memo every day o ia me wa yesi tianga o matou le analyzing le data ia o le mela ne o mai tauina fo ia neva yaso wa sau pela le mela le complain le sui fai pule le mana tua e toto i nei ia mo meu crops the veggies wa ele si tanga o mea nei tua o mea nei e le toto tono New Zealand e le tau tangata ai e fa tilo le awala o le lenga tangata onga ele fai ele suau o toto no New Zealand ele o mea nei a mai fafo le la sa wele tele o loa nei tangata ai la io o loa nei ai onga o le tulanga le o le suau man tua mea mai fatino o le suau fa penala le fo langa tangata le ia ma me Samoa langa ele fai ngo fie fo ilo na fan ngo tainga i onga ngatai fale ia ai me se foi ole amayo ia va fa ngota ia o fa ngota le ale nei e tai fia po o na tangata le nei ia e tele tupe fa alu al pensingi o le suau o mo li me uma e so therefore e le tua ia fa pe wa tang taso i fuanga sa mo on fainga malo na matatangata mai lava o tau no fua iai ai tau tele on apinga ia lena nei te mau tonu mele vaenga na mo fanua a fa pe fu tong tar falia ele fa pe na lo au atu nga tai mai io le to tongi fo le kesi le pensini e alwele va fangota wa pio va fangota na o tele fanga ile o to va aro ko ile ai polea foi malea se inu foi tangata nei inu foi tangata nei ele fa pe si lunga ia o lo va tu fafu ai tam faita to e wan fa pale ni lo langa wa pio le mele le femi o de o femi foi ya mama ia le fai usilia tu tangata o lo e fausia tono le tunu io ai o tal e te tau samia o yo tu afale ai fo le fatau e fatau fu ai lunga o lo tinga ina faile nga ruenga ia ma me uma e fa poponi ona fa pena foi lo tau talo ia man tu foi sa ele sa nonga le fionga le li pale mia ela wale na tu tam fai e a maile control board o tau o loa ia tu fa ia ona sa maua se a foi te fata pia o lesi mea valea le wa fai el au hosei o la o atu tangata whātau a whapea mai wa sioki na wha sioki mo se tasi lua aso te sau lole o loa fou wale se lau tāla o se lau lima sfulu so o lesi tūlanga na la sa e whai le suenga pe e fōlinga au whaatasi le au hosei o ale au saina le nei whapea mai wa sioki e resi sioki o la supply ai ona o le lato mechanism o le whaonga ina ia whaafai ngofia e te loa mawhanua e tangata tam whai whaaleanga le ta yes e maua mai oele e maua mai oele te tu vili mai nana e vili amatapi o le wa mau lau telefoni lau numera whai o le te wala au mai ona o sau ofu palolo ia e mautinoa o te le whaata watua se ofu palolo ia te oi ia au tai e tu langa le tu le palea ia le tu e watu luma ia le tele le palolo le ia i nei e te au le o te tau sangatu au atu te wala au mai se i umal pokalame ona tau wala au mai lea ia tele e se pe o tu langa na whaelo atu ai
le tele le palolo. Dai, malo. Facts mai si kapusa. Pena fai atu. Leo te tali ia whaola tia malmalanga le fionga ia masoi. Ile. Yeah. Sano Ta o mai lea ia i tātou court cases. Yeah. O lea ua mai tau atu. Ua reserve le decision o le case a sa whatatasi. Ia se tātou talia. Pe ai se a o a fia foi. Wa le ala tonu le ina tolo pe le whamasinonga a whale alili le fionga le sui pale mia. Ona o lea e sa whanga ioi le whainga o le ko keisa sa whatatasi. Ia o lea la te langa o le vai asufo. Le la tolo po iai le tūlanga lea. Ia o le taalonga le toa sa mua le aso sa nei tae au. Le whaia i Australia le lato taalonga ma le auatonga le matamaintonga. Ia o se whamaisenga tu la epa o ana nafi na whale la wasi ai le former Jaws president. Oh, yeah. I didn't even know. O le whate ia nei e tau mai na le 5 tolu e tau sanga o le tamai a Rudolph Charles Edward Bartley. Ia o nei alo le atu nuu te le fo ila na ia tau tua. Sa tau tua le CCTV i seina. Ia whapea fo ia le te lo e mantua le Al Jazeera TV sa ia fo ila na tau tua ina. O ia lea sa ona fina wina malosi le abe ese o le tula fono leo le laibo loa. O ia le sa fina wina malosi ia le maua maitala na fale la wasi ana nafi ia tamai a Rudi. Ia whamaisenga ta po kalame a watu tina man whanau. E se mata uputu la epa o lewa whaailoa mai. O le CEO o le mtanga wenga o tinam tamatai manga sutai o le ua ia a mai e lunga le whasa o ina mai o le whasa la launga sa whaia le al newspaper le observer o whapea mai tu singa sa whai whapea ai ua mai ana wha mautu watu le mtanga wenga tinam tamatai le avea ai o le sa sui tai o le ombudsman le official sulfa inga. Ia. Wa tu la le official le CEO wa ave ai o mawala I vau ma pule no a le manino le fole sanga tama tai pule e fa tu mau le mausali o tanga venga I lana ta tinonga I le manino fa mau ni tali o le mta upule na o le ilo le o yaise le yese fai ungo fai ai a lewa a mai la observer ma fa matua ina I fa pe wa umana fa manino atu ele mtanga venga fa mau nianga le aveo ma wala I vau le wa fa sa o mai le fia ya lo au donina o ia le o le CEO ia o le tulanga fai lo mai ma mai se ata wa ngalo no wa tu e te mai lunga o se container tu ai fole o le fale mai melo I le fale maliu o le fale mai. Wa I folinga mai wa tolu se fa tau sanga pe mo atu ni tau sanga o pa tafu na ile nei container wa la foa I le telo le la pisi o le fesili la sa usili ai. O le ana le tula I mele tai I whinga malo le nei mai loa wa le peno mai tawina le saunoanga le minsta o soifo maloloina. E ala na asia singa sabali asia si mai lo ai tele o meo lo fale tonu ia o le tulanga na le la whapea mai ai oka wa mai le ata o le container o tanga le la foa ai o la pisi ia o le polinga I tutupu e ai nisi wha mai ai whawhetai o lewa I ele fuafuanga o le a whaatama ia ma ave esi ina ia awa ia fo ia e mai se o le tu tonu mati la tila I te tonu whan mai. E alam tau muli.
O le ua whaeloa mai se whautuanga, o le whautuanga le whaalapotonga lea o pisinisi mala manuia, o le Samoa Chamber of Commerce and Industry. Le whainga malo ina ia tu I lalo le tupe tapulaa, au pita maua lalo, I vaenga la ia mo meo investment threshold. Mo le whakalai o tangata Samoa. A me se lala tole, they want it to become investment threshold. They want it to become Samoan citizens by investment. O le man na o tu I lalo mai le 5 miliona, le 2 miliona. So, ta o tali atu iai. Why only 4 million? That should raise the bar to 10 million tala. Mana tua for, or even 10 million US dollars. Anto le tele la fu pisinisi le nei. E o mai, they can afford to have that kind of money to invest. A whaila la na o mai invest. Have that money. O wata mo fia tele to become a citizen. Mantua a 6 lo tangata nei. Wa yele la to wa ya I whanua ma mea Samoa. You know, it's about time. I want it to oilalo. I raise I lunga le. O la wa u maule na tu la epa. O le mea penga tālina, nā la sau nei, equal rights ma le citizen by birth. Yes. So o le penga tālia, au tātu te lilo, a sau nei la na family on. A sau, a whapera sau se milionea, ona o ninga le 4% o ele o Samoa. Ana family ona meren sau e tonu e whailanga sisen. Ia te lea, tau tue si tile, tatu malo vanga lea, le funia. Ia tu langana ia. Tatawan ia ni conditions and criterias o le whaingo siksengi ae whai pisinisi. Tau na ia ni a for in conditions certain ele whaina to au sia ia whanua whaaleanga nuu me whapena, you know, to ilo. O I fui tauna titilo iai po aila avea ma ta iulu o le law reform. Ina ia toe tanga iai ina ia toe whaadeleia nisi ta iala awala ia citizenship le by investment. Mana ia e matua te mitura I histo ina le pitalinga le ngoa matua. Na ia le ngoa matua le RGRA08. Le kau fai kurioso atu. Ile tau fai kurioso atu. Mana ia le manino na au mai ele fionga sui palemia. Ia. Mana ia le manino le mai ele fionga sui palemia. Le mafua anga. E ta lava tula epa e le eini whanua whaatau malea. Ai mana tua. O le teimi lea a o min sta le fionga le tamaita I sa whaapito. Ia. O la tau le na whaia le tu. Le whamatua I tu lepa pe o fia mele na matua le tu la whono I oe. Potu tele to ina alo, kawana ia. Mana tua whoila. O tu la whono lea. A whapea o le tau pui a inga. Whapea o tau pui a inga. Ia, la watu le example. Whapea nei o le a inga to a 5 ia whale tama. E ai aki tusa uma I se lau eka whaaleanga nuu. E ai aki tusa uma I ele to a 5 le nei. A o le fuafuanga ma tu la fono le na ta pena al whainga malo I lalo o le minsta I le fionga sa whapito. A whape o taune to 5. Ia a mai se tangata to atasi to te au whaatasi ma pia ia o pai ma la whai o lea la a whai ma. O le la a whai ma mato ta iulu o le sa o lea mato aina. Na mai la I o le tukile na alu leo le sa o lea le si tala na o le sa o. So, the eyes of to la fono to tono mtanga wenga leo ele le MNRE. A whape o le sa o. A o tu la epa malesi vaenga to wha you had the equal right I whanua nei. Le la watu tu si 5 ia o te sainia. E lalo le vaenga tu la fono. E le ai o tau le to wha na o au to atasi. Na o au to atasi ma la whanau. E a ia I le mea le nei.
A whaina o na awela I le malo. O la tola Yesu enga investors. E o mai e invest whaanga le whanua le nei. A whapea la tena o na awe ai la se nononga tupe se lau wafe. E mai enga tena o se fulu ni tausanga. Wale whamaoni to ninga le nonga tupe le nei. Ua back out la le company le nei mo toi foi. Le ala me la o el whanua le nei. O le a whaoa le bank po o le malo. Ai whaafewhea la suli ia to o wha. E iai le lato a ia te tau. E le o to iai se a ia te tau ai lato. O na I lalo tu la fono le na tauta pena ina. Once lo e sengi au to tasi. Na o a uionga le whanua. Ai iai le a ia te tau a to o wha lea. Whawhetai le fionga le. Le fionga le a foi le. Suipania. Ilona wha manino maia. O hau tu la na le iai. Mon iai la le fionga le te mamatua le ngā matua ia ali. E onga fianga tu la fono. Le tu la epa o oe mau ia ma le plestene manisi o tato tato society o le SSIG. Le sa tato sa ili lava iai. Mon. Ia e whaftai ua la langa mai ele ngā matua. Ia ale. Ia lea fo I tu la fono. Lea ngā tasi le meo le na mai ana matau. O lea. Moni. E aur te lo kia avese. Ko kua I konge. Wanga sau. O le avese ina la ba. Wa lo te mana tua le temi o fia me. Len sa wele li lo to susupe me o te pisatu se si le RTRA lo o mana fa iai le faina. Ai nga ngoa kua loke. La kua yo loke mfai mai o ko pisatu le ua ave ese ia customary lands. Malalo tu la fono ave silila. La menga ninku la lo I customary lands in the first place. Why? Ale tauna iai lalo tu la fono le nei. Yes. Ke len mau sili fa iai. Rono winga. Wala nga ese e sa o la fai fina o to tato. Fina o to tangata e le ka kau una yetu I. Ia te tonu mafanua. O lela o atu le malo fo. E le to e lo te tu la fono le. E tongi sa o I taile moana sau e male mo ina. Moni lava tu la epa. E tele le a fianga. E fai o le tele le a fianga. Ai san na manono tia e a mai sa o fa manino ala tu la fono I le mamalo le tunu. Mana